Agona West MPP constituency organizer na yabona kwadu se wode second etwa NDC ni bi ewo limited voter registration exercise na ekoso no yede honsam no ebeba adehye wo zongo machire ene ni nkronka ye wo krachi ntwumru mensinimu wo timantam se wosre ompanifo pa nso na etonti nsamso bi e wo honom no ne tebia mu no enye wo mmra ebe ni ye emma won ene ye joada krom etesan ye bebo awuramu ni akohwete ma station de adehye yi kano ne nsembi ya agudie wom na awia mede bro Adom TV Premtobre Kasee Go TV 119 DSTV 280 YouTube Adom TV tube so ye sha ho medi afia amankwa tamaklo Meda say afeni de kwan so tie said ensem ni chemo etie Agona West MPP organizer ni din de Santos ena yabo no kwadu se wode sekan abo NDC member bi ewo limited voter registration exercise na ekoso no Adom TV Kasee etoso Nipa waka NDC amanyuko ne communication team ho sese woda yaresabe sansament me wase ba NDC amanyuko ne MPP amanyuko ne chitafo wa Agona West abato commissioner no office ya e won femfem mantam no Adom Kasee amane boni Kofi J NDC amanyuko no edon frefo wo Agona West abedi etwe Samuel Metepe etwetwem komo ene wodi tu dwase ode subon bebo yisi se wo mo na hwe yi a basabasa yi eba ye wa ye krado so ne NPP amanyuko ndi besie ni pa e wodi ntwere yi ehu wo fi se beautiful won wo wa ben mu yes waka kire yin so yenye wo fo bodwitwa yen sekan memese me wo obi e na sa ato preko no kasa asam se ye wo bodwitwa yen sekan se wo ye gofo ye memese mu de mu nya abotare because yen se we nya adwembo ni bi e wo tirim se san nyama na e koso yes who business ye hwe se betum ye de akọ ewie ye de ready se be kọ ewie but ya report am police ba akọ wan kasa ho ni esi minim se ye be se bo na mane se e koso sadia Sabiota Friday ye inara ye mbema enwachi Agona West NPP communication director Isaac Somwa echiremwa the constituency secretary ever na tupreku ne ka NDC roadside NDC organizer constituency na the deputy woba no won ba say go ntu ni ka ni fo no so ne ka no to be about to oye na otuka no ena abrantia ntokwa isi a we pray o stifi kala eye the next car edi constituency organizer ne car echi no o sifim obai to obai na no start attack constituency secretary atopreko MPP fo sebe we ejibi funti mo hwe de oman ni mo aye nsamfo na mudi wa ha ye mammo kwan kra mammo nye de mo ye no so constituency organizer no eye ye nua samtwes ote no na seba wo ka say ye MPP fo aye ya wo sa na ewo nti ebe ye on samtwes so akasakasa na ye ntokwa nti wo mu mie no ko ye enye se twice kuta gota eno de kohwe ni tirim oni nyina mu na Agona West NDC communication officer Wahab Mukaila echemwa eye de Jemensa na yisi no ama all this happen because em Ghana for work can say at least go be encouraged when electoral year sen kwa mba ni say ye kofo nkofo if otin cry nyakum ahmadunko na de ye no mba yisi office at this time ma all this things and no danchen the issue of security no for now no we are restraining the militants on our side so wonya botara but we don't know how long we can continue to restrain them.